از نهال کدریم تماشاوان هجرا دبکون مراقب لجم هنرمندن هنرگاه ولات او هنرگاه او ویدیو کلیبن او هنرین کو پیشکش کن همو کرد شوک کرنه براستی قهرمانن هنر کردینه به پرایی که کم به امکانین پر کم به درفتین پر کم بر همین گلکی مزن دردخن کدنا با به میلیون کردان دهاتنه حس کرد محمود برازیه زیده نه آقفه لی مناریم بجاریم گفت سوز محمود همو دنیا تناست که او قاش حز دکن او قاس هنرت خوشه لی تتنی در هنر زیرک شیرو هندی او ویدیو کلیبین که هند بینن او ویدیو کلیبین گلکی باش اف جامی را چید که اف همو هنرمندن دوان کلیبان ده هند بینن از ایرو هات مقامش که هات جنبان چون باش محمود شایته والله كيف بمشي كيف خوش بهاتنا از پر کیف خوش بم براستی از گلکی کیف خوش بم تبین او جی برازی از جی برازی من هر دو جی کوبانه راسته یک جوان کسر جی شیروه نه شیروه اف ویدیو کلیبین که تو در هنری آوه دکی کارو باره بداره ویدیو کلیبین تو در هنری آوه دکی لیت کم تیدی تنابین هذيش هو محمود قلت يعني ام همو تشتي ديار لكن ام خو ديار لكن والله يعني ام نامي خب ديماني ديجين يعني بركي كسات عمايا هبون عمايا ودركتنا بركي نا هاري جرينج بي يعني نامي ما بركي جرينج بي هون فيرا جيد فكرة ام بيتفكر لي محمود خلق برنجة كيد نفكره خلق حزدكي وببينا خلق حزدكي والناس بكبراستي ملاتش فانتشتانا حزدكه يعني نا هون تم خددن پاشت بی آما برا کس من نبینه نه زیده نگرینگه که اموار ناس کرن هنر ما برا ورا ناس کرن يعني عم يجي هول بدني يديروا بين هيك خلق مناس بك هيك يقولوا خلق بدنوا بسينين يعني جوي دائما هنا قاف دافيتن شد آلية سمينار هذا به شد آلية تجربة به شد آلية درس هذا به من قاف دافيتن مدي دورية هري باشا مديت من السمينار تقدر تسليماني بقول ما شاء الله للداوية محمود دركت هذه خلقي ديتكم محمود كيا خفيف مروف هنا كده بفكره يعني ريا راس شيء مروف مساج إخوة نامين إخوة بجينا كاركترين ميجي مرود خدا آواب كت كساده أو جرينجين ديفيجي بهدي يعني تشتك دبيرة تدهيت بيجي من خزيمة بيك بانيا وحس دكم بيك بينا تلسر كار بكيت بلانا تذهب يعني هنا قاف مل هنرجعها ولا طافيتن يعني تيجي جو برهما زيدتر وجرينتر من هناك مروفين باش أفكرن هنرمندين باش أفكرن جانات بين خسكا ما زوفة أنج دمك يقولوا هناك زوتر أفقاف أفيتبا أنا از باور هم بر باندارا خود برهما جی کربا هم باندارا خود هنر کردستانی هم راضی جو هنر کت پیش کشت کی يعني هنرمند از با خوازه گاوین باش باویش تجاری راضی نابه والله تبيجي يعني هين قال لك باي شو خوشه وارن كاميرا بينن تزاني في الجم هنرمندين هنرجها ولاتي افسوبي افا قال لك مهمه بالراستي ام شيرو ام حمول برفي سوبي مزبل اف اوش خاص گیرینگه اف دلوپین کتین مازوت بود نه مازوت کار دکر اما زوستانی خال بر وسو به گرم دکر صبح شمس بود نزان تبیرت محمود شمس بود شمل بود چقاز جار ما لنگ خال به دورا وسو به شوتاندنه گوری خوش شوتاندنه منان پیدا دکر مشهور بنی سروان سوبیال چیت کرد والله بیر زاروکتی من آنی بیرام گوهر آبدین گوهر و بندو بنی به چند رخت گران گریدان هر دو کزی لبجنه بعدان خلید کازی فیه سنگر رو چپر بلند کل بین ورم پیش وارم نکچ ورم پیش
برينا مثلا كريبي واز برد بينما واز برج كريبي وا حظكم تشكو دري ايش حسك يا من؟ حسك هذه خلاصتي كريبي هذا خوش دريزي ناس دكه؟ شلون باشه هم بناف ناسناكم لي از كريبي هذا وياك بياك ناس گرک سپاس ناوی من اینان اش خوش حسک یه من از نو تبلی هنرگاه حوالات بومه نزدیکی 2 سال چی بی سال و نیوک برکیف خوشم راستی گو وک جن کاری دانسری روجاوا پیش بکوه گلک برگو پر زحمت اب کاری بداری بركو دانسا ودكن نه دانسا نه تنی لاشی خوب پیش نه هون موتيفا دیروک تیده یا ديروك راسته همو او بله. يعني دانسا كو هون دكن جي نوا كدانسا كو كرد ناس دكن تدي راسته جاري قلت زمان برنامج جاري قلت له ها محمود ناف لا منين محمود جنبي حلو والله محمود ناف محمود مرازي بقهرمانه يوم ناري ها حصاب بكل والله فر متوازيه فر دلنزمه نفس تشوكا بريكي قدم بده باش لي بيجوري زي بدركش ماستر روجا وبخير اف هناك بروفان ديكنا شلون هون صار سباس واش سرچاوي من از وات كليفان داد بيني ما الناس كم او سرچاوي من باشن حالي و او يزن عودي لد ايفان كلارنيت دمهات بلوري لد وزان باس جيتار لد يوسف اوكوليلي لد سرخوبون سازي لد همو دعيني دمد استرومانجينا يعني امور لدن لد عيني دمدج همو ارنجورم يعني او ثاني ون قداريتكن او تشتكن يعني او تشتكن افقط وابدل عليه والله ام رونن تشتكي ليش مرة بيجن برا بيجن بلا محمود سترانا هاري خوش تشكري سترانا يا هاري كو بدلته والله دلته دركتي تحزدكي تم ليغو داري بكي تبي بيجي في يعني اف توبا منه حرسانك مساجك وجوده دروشك تایبه دا چه بیه مجار آد دریسترانه دا گریدای هنک تشتین تایبت هندری مروف دا جبروی از بار ناکم یعنی استرانه کنه يك ياري حمو ستراني توك هذا دبک وقت تکنیک آن وقت ارنجه آن وقت هارمونی یعنی یک جیکه چتر بی لی وقت تایبت مندی هر یک چیکی خوش دیده يعني تبهتر بموزيسيان أراد دي دستيني نه دست بگو من نه استران چید کرم از موزیک و فیلما چید کرم الراست او کاری تکلی هر دم دو ارتا یعنی کمپوزر آن کسی دا آفرینه و موزیسیان دا پر خورده که اجبروی دا یعنی خزاییته او تشتگو از موزیسیان پر حوالی هر یعنی هر لی دیسا هنرمند گله کنم هفدو ناز دکن جانم سلابال هف دکن تجرا رازيج تيما كل كلتك هاردك لبيداري هباري وانا گله کی باش نده دنافرة وذا شاگرد ما مستتنه نانم حوالی هر هباري او تشتاتنه بگم شو او حوالتی هنکی هشتیه کو تشتونی فيش راحت و نرم در باس بالراستي مثلا استخازم تشتكي شيرو ببرسم شيرو تكاري ببي مثلا اواجي تخمين ذكرتها شيرو مثلا اف فيديو كليبين كون تشيت كان زو بكفن نابا خلكي زوارن حسكرن هذا في دوباره ببه
ev emel çawa me raşt folklorê Kurdî kelepûra Kurdî me gotine çi meyzat lê yani divir dixwir divir dubare divir gotin zêde divir sivik divir dengê xwe yani ew qasim hinekî jê me qezencî girt di aynî wextê de me hinekî hişt ku em matmayîbûnê amade kir yani cilû ber kir me abartîmet kir me mübalağet kir zêderewî met kir û dans jî her car govend bûn û govendekî normal bû me xwest em hinekî bi dansê tişna ji kelepûra Kurdî û ji kelepûra cîhanê mîks bikin yani berdor bikin yani me xwe hazir kibû ku wê gengeşeyekê de derxe Aha. îca me xwest me dît ku aliyê erêniyê yani û baş û me jî berdewam O berdewam kir. yani ez pirsa wê bersiva ku te pirsa ji Mehmûd kir ez ê swazim yani dê hemû berhemên wek me got wek zarokê meroyî Rast. mero ew nake lê hinek berhem ew me dibe tê cana em ne gotnaş nivîsînin bi hev re em hûn kevalên xwe strana a nivîşta gerêla ew wisa çîrok wê hezkirinê taybet hebû hinekî wisa bandorekî mezin kiriya me nivîsand yani êşek duê de hebû me ew bandor kir yani û ya dijî ya qamişor ber derî ew ji ber ku Hoş bû. erê yani Gelekî hoş bû. ew tiçek taybet nabû Mehmûd çawa çêbû yani ez ne qamişlo bûm ez Silêmanî bûm demek Kurt yani çûn me hekî wisa karek me hev bêriya qamişlo kir îca min ji bo qamişlo nivîsan Mehmûd jî ji ber hevaltiya me ew ne tenê ji qamişlo jî hestê qamişlo çawa wir peyda kir yani çawa wan gotinê min kir rastî yên qamişlo ew stanûber min re ezîz دلال بلا مسری خادینا کلا کبریا خوابا کندالا و دلال بلا زبا ما کچا پاشا و بگا نقرانا و های سرون سه شبن مخانه دای سر تختان روانا و بعد gözü ke batına kutana nizanım cizile bende Diyarbakır nizanım jıkhıl khala ve Terevi. Kari dikin başın. کار پر باشه شو کدا حوالا گشی یعنی ناوه شو یعنی برهما هر دو ماموستا یعنی براستی ویدا یعنی بنگه باش بو ویدانش خو یعنی ارمانجا سرکجی او نتنی برهم داین بو یعنی برهم داینا هم برهمین ستران و کلیپ هم برهم داینا مروف یعنی چکرنا مروفا پر زحمت بو یعنی براستی پیدا ند بو یعنی شبر دروشک اوارتت تکاری به مروفا پیدا بکو آوا بک او زحمت بو يعني ارمانجا هنرگهش خو او بو آوا کرنا يعني ناسنامه کردی هم ناسنامه کردستانی دریا چاند و هنر يعني براستی فجبروی يعني ام رازین پر رازین اشکاری هنرگه تشتكي بالا مكشان ونزانن مثلا من قالك بهيستيجي از بخوجي دما كل استرانين هنرجها ولات قداري دكم تماشا دكم قوتني نوي قالك يجمر زحمتين اگر هون ساب تایتل ننویسینن براستی از نزانم و پر کسانج مرا گوتنه دل بخوین تا یک جو هنرگاه ولاد دی تین کوان هلبستان دنویسینه جیب پرس بکه چما اف گوتنین و زحمتن یعنی زوزو خلق نکاره وان گوتنام بیجه شیرو تپرانی دنویسینی کات نزکی بکه خوشمان دنویسینی خوشمان نه زحمتن تبینا حسین نا يعني انا چما زحمت دبین جبر يعني ماكا هنرا ما براستي فلكلور و دنگبيجيا كردي يعني يك جي مثلا قوتنا ام همو بتجد ما قوت ناسنامه كردستاني ام تاني نه دفوكا قامشلو ام دبن يعني ام دفوكا كوچرا هي ام دفوكا بوتاني هي بلكي دفوكن شالي باشور هب روجلات هب يعني جبروي ام گشي دخن خدمتا هنري دفتر استا نويسي وك هلبستيجي
وەک بکارانی ناوێت هەندێ مژارێ بخۆتیژی یعنی ژبەر تەدید مژارên me nemijarin demkînê nemijarin girêdayî em bêjin ev xaknîkariya ew hunergeh tê de ev jê firehtir difikirin bi rastî yani ji ber wê jî yani belkî yani kesê li derve bibînin ew gotina yani kesê ji dengbêjê fêr nebibe û lê guhdarî nekiribû û baş wan gotina ji hev dernexi wê bi rastî zehmetiye bibînin lê em zehmetiye nabînin ji ber çima ji ber me yani em asasê wê li ser dengbêjiyê me ava bikin. Em her ne barın. Le baya gel yanma rabu rabu ma bak gel yanma rabu ke gel yanma rabu evne babu ne baramu babu ne baramu le fitna şare xuyabu رانی هن سترانین کوچری دکنه بدو ای بوتا او بهتر تین عجباندن بهتر تین yani cih digirin سترانê ku ana em wê bi pargîn re me ew kar gelek dikir. pargin saziye kedine Erê serkisa karê kelepûr folklor wan sekine arşîfê. Çima me hinekî guhda aliyê bota yek mana ji ber got di folklora Kurdî de stranên bota ê ritmîk ê yani ez nabêjim ê herî dewlemendin li ji wan stranên dewlemendin di Kurdistanê de gotikarî li ser bixebitî mûzîkê li ser çêkî. Ji ber wê belkî me hêza xwe hinekî da wî alî lê ew nayê wateye ku ew tenê heye yani deşta Mêrdînê jî heye li alî Serhedê jî heye erê lê herî nêzîkî me bû ew yani Ali Kobanî tine kêm min pir kêm. bira xelkî Kobanî zanibe ku min mesela wan divê dîbêtê de ji divê programê de anî ziman stranên Kobanî gelekî kêmin di hunergeha welata rast heqî Kobanî heye rast حقي وني heqî Kobanî heye دقائق بسكرة حقي كوباني هي يعني من نادي تبرستيس مثلا وهي عفريني خسته ناف دليل جود قد نبا دوري شعبتي يي بوتان ما شاء الله قال لكن از خوش قال لك ستراني بوتيان حزدك مويه سرحديجي هروها لي وهي كوباني نخستي استر بجم دوبخ بيش سترانا جبو شورشي هري بجوش يا كوباني حمود سبيكي تشيكر او 2014 بوو ez bawerim. شرفانو او نا او نا كابج شرفانو يا حجيه او دما Kobani. لا او دما فيلمي ده كما قلنا مزقين طاهر Damaşer. ها تمام يا مزقين طاهر Ez û mizgîn me çêkir. تو مزقين وجهك Bi ştrajî me ser filmê Kobanî da مدو فيلمي كوباني min ew stran çêkir û beriya hema dimeha bû ez û şêro çûn me pênc şeş dengbêjin pir baş berhemê wan girtin li Kobanî helce me ne ana lê خوش خلكي كوباني erê lê ew derfet çê nebû tu zanî ev bû هوني اما تشيك هوني bêguman ce me ne ana em hemû bendê ne bes rewşinekî win xweş bibe baş ديما موجود بلكي اصلا يفبالي از تخميدك بدي بوكا دي بيتك خوش بو براستي قالك ايش بو حوالي منكش ام چهارم پنج بينجن دمكو از دبينم قالك خويا يعني تاني وبينجن اما قالك خويا ام وك اكيب اندامن هنرجهي هون ايكو دائمي دمينن هر دمين فرن ام تاني پنج بينجن اها لدماكو لازم دبيان جي جربتي؟ جبو كليبا ام يعني جدر دورتين هون روجي چند ساعتان پروفا دكن چند ساعتان لسريكورد دماغو بروجه هبن يعني جي كار هبي ساعتي دريش يعني كيماني دروجه ده 5-6 ساعت كيش ترى جوه في كاري بك كاري دانسي از تشوا يعني تشوا بريار ده كتواري ده هنرجها ولا تجه بقري راستی هین جزوده من کاری گووندیت کر اها یعنی چوکانیا خوام کاری گووندیت کر پیشترم من خواست از گاون باشتر باویجم یعنی از هنکی پیشتر هرم
وجخوا ما مستشيرو جبو هنا كليبان يعني آلي مكرق وأزور بم آلي كار ومدس فكرة كمان خوشه كان جيفت هنرجع هولاتي وبيبي جنة اها نويت يعني مهان اتصال بري دسال وهفالت هفالت كيلا كاتا نافين سيدراي شخالتي عفريني ما كنت اقول نافي مسيته مزانبو جدا جيتا تجعفر يكسر خويا يا راست عفريني جدا خويا ذكن اكسنت وان يكسر وك خلقي ميكوبوني جدا خويا ذكن كو عفريني شيرين انت لا شيرين العفريني شيرين الراس يعني تجي وقت دانسي دي كيس اري کاری دانست کم یعنی جزودا کاری تفشان دکم گووند وک هنرگاه شی اف ج دروشی عفده داس تبي دمت لجزودا کاری گووند لسکم هون عفريني بجوفانت مشهورن قال لك ناس كرينا يعني حر عفريني اد بيجم زانن جوفانت بكنا لو برد فوزرنيش خويا جوفانت وانجي قال لك جرانا هدي بنرج عفريني اد جوي جوفانت جران وري في دانسا بلاز اب حركات ذا يعني رتمي عجيب وغريب تدانا نزحمة تشترى يعني براستي زحمتي تي هنا يعني حتى مكانن جي امجي وهفلت ماجي ومامستا رجدا جيش خو هيا جارك من اوديت لي قال لك هست بيجن دانسي كروج دا تشيت كي او موتيفين وان دانسان نكردينش در بانينا جلو برجين كو على فرق علاقته بيتنا انا تمام باش كيف خوش قاري نام بو قوسا